Kahinyo trap National Youth Movement HNYM dak bapersa e kajing tmusna jaka pendap nyot hanong hali bat kum kajing kersan ya kilai pu pratli kilong yeng bapersa e kani kajing tmu jong sarkar jalla lingba katanat Urban Affairs kala ai por hnyoski ya katanat banweng ya kate kajing tmu. Habakran sikilat pathai kubor hadian kajingwan ya kendo yau sembut menteri rangba ubari kemi ya katanat Urban Affairs uba snyau balang dhar hakalai tregurisau arja arpulai u president ke movement uba Louis Dong ulaong. Bakal long kebasngusi bu sembut menteri rangba don por watang banyak ru. Ulama ham ya sarkar jela bakam day ban thom ya ka hok ki lai pu pratli ki long yeng ki persa e kate ke jaka pendap nyut bat ong balada ka mut ban nyon kum le hathang sky da ka jing ngap pat baru ka movement kan om ailat satya. Gimana kendo eu Deputy Chief Minister jela bagalia ubah snya barangkar halor ka jing persa ka junge ya keting temu jong kene ke sarkar bang thiet ya ke jaka nak ta ke landfill hapok nang hali hadian ba ngi ngala jorep ya ke jaka hapok nang hali ngilap ba kene ke jaka ke ba kepala isang sat sya ibenot sya bendiru nomor kene ke jaka ke pengat ba bat lada penlong ya kene ke jaka kum ke tourism spot na try kene ke jengker kui tu sno Harai kai ka baskusi kalong bana kaliang jong ne sarkar kilat penban bat penbie jigini gerang ba snong di komiti snong di hepat ba da ka ba ong ba nginwan ra ya kene ke martan hadu arspa akar muthiet kene ke jaka da kata ka arspa akar kat kum ke jingtep ke bangio ada ke dong snong kyong ba sarkar ka thmu ban thiet ke dor san po artan ka square feet arspa akar kata ke de ke jingtmu jong sarkar de hakabede kene ke banta kasang HNYM hina du ka basdang den baklai I bagi dan ki nong song sno jong kete ke sno ki badan kumalai po prayen ki ba persya jor ya kene ke jingwan ju marten namar ba kete ke jaka ke jaka ke ba kete ke sno na hali dang bun ba ki pat ba ki bom don yang dorsen ki bala ami yeng la don kon ibai arngot ru ki empat yo yang ka sno ka klam ba jaka yaki harai ha jaka ba ke sno kan ba jaka yaki ka ai penban da ke ba kubur penban ban desa kene ka marten Saka Urban Development, Urban Affairs Department. Dah hakabede begini kebentak nak kalian jongi he. Ngisngap ya kasur jong pat ba hangtai hapo nong hali. Hakabangi I begitu ki pat ba bubun ki badan sekalian jong marten ki ongba ngitep khamba bangi. Hana ka marten kata ke jengkerku. Ngi syaptin namar kumba ka e ganuksa ka bangi lai I kalong ba ka marten ka badan moyong ka de ka we ganuksa ka ba la isam cik sisa mentaban ong pan lek kunur kajik jabo kajik sma kaba mna shu ban mudur ki pai ba ki bawan nabar lani ki tourism ki tourist ki bawan nabar ki hab deng sngau bhai ki tourist dak ne kajik sma na marta to yo le se kum ba ka long na kate ka application ka bang UI ka sarkar ka pha direct ka ong ba kan kam dei ka ka waste management project handrai ka dei ka landfill project ka ba supanap Shuthe kini put par na silong berkat lithe tu padang ke intip shu shuthe sependap kat badang nyam tu zakan pendap dan kalian jongi ibu ya kini ke city mata ke singi shau Deputy Chief Minister basnya balang kalong bangi ngi kwa ban ong ya kani ke department ba kani sange no mardor ya kani ke jingtemu ban thiet ke jaka 100 pan bahaya ke marten ke badan nangtai hapo maulai namar balai ki jaka hari khasi kimdei ki jaka kiban syuadi yathiat haka karteng jong development kadba ki pai ba jinge hadian hapot kin sa klam yang klam sam klam jaka klam puta ta halor jong kene nongrem kani ke sithi ka bang pha kalong ru ba hadian bang lawan jurip ni lap yakini ki jingsham ki jongi ha ke bedai bat katakaan ka ba ka sarkar lengba jong waste management regulation act kadang katakaan ke baong ba na ke jaka pai ba ka marten ke ban jingai la kuno no pras pa mitar te hendrai ke to ka jaka hapo nong hali na po snong hapo lum salat tang san spa mitar kamdan kadang ta kumbalai spa mitar le ar spa mitar ye bar kidan kitolong umdi umba mang tu kijong kibrio simat ha ka ba kini ke sarkar kong ito na sim dor no te kini kita jaka kiba syamat ikut kejing ki benot yang ke jong jaka bat nga kersan na kale kesang ngida kersan jor kini kita jaka kiba sengau thu ke jing koridor jong khendau kadai kejingem na ka khendau ngiyo ka bam kadi na ka khendau ngiyo man syok mat sa na ka khendau ngiyo sibon ki jing mentoy la khai ngi ro halor ka khendau na ta kadau kum kasang yang skam kenong rem baginam ailat ya no ru ban ya thiet ya pet ya ka khendau ka bari jong pai ba
Kumbangirung mata don por tamane kran ro. Ndangi phone ro judan por ban receive phone syong banga ngam don por ra tangi saile ta nadu jong ubnai Julai ngala phone yu hare hadu mentangi bio ke por ban kendu yu. Ta hagbere bukan ke benta na kaliang jongi hing ismusi ba minister udai jong ke jela bro goi. Umdai tang jong ke jandels. Hare kum ma kapan I mata ba don por ban ekran bangi baraka chok ke por wong ba ta eng sampai ke badan kam. The last works ke bokran ka kenten ke bakadu shop ngin mi wong ba kane kamde ka kam juga minister kare ka kam jong direktor jong ke department ngila pan kre ka city shop direktor kalong ba ngin boldos lana ngin panbor ya direktor bodem sange no hak bede kane ka plan ban thia kita ke jaga po no ali hak bede betu ke jing panbara jong sarkar ka yo notification ke ba ki pha shawu general secretary jong ka HNWM no hali unit kabaong banagaliang jong ka department kan nomkwa banong ye mata andre tat hadu banda wan kata public hearing de kasanghi ka kranchai banginom aila de ka public hearing nginom aila de lele ruam ba phinni le kam business sikene kam project jong ka waste management project hapo nong hali nginom aila de lele ruam ba phinni le business sikene kam namar ba kata kecing perlu public hearing kalong ba kini kalau ku prayeng kalau minority lipat tak sarkar kan syembe ke majority pada hantai kan seorang baik bila jauh hari ini emang kesensyar pai ba demokrasi ki pai ba ki dan ya ka hak bat persyak namar kini kede kecaka cuki kam de kecaka cuk sarkar kam de kecaka simet jono jung kede kecaka rat sen bade kecaka rat kede kecaka cuk pai ba bat kai ke bangi solusi kalau ba ka sarkar kamut banle ke mahatang sky ba kila ada lupa kecing penbat bat marsundan kata ke public hearing ya kitu ki persya berat biserut pantangnya kitu ki ba kersya wat julia betul bat keseng acenwaya namar bangi ngila penkre lupa lara pi da kabor ngiru nginya da kabor bat ha ketika sengi pi pernah public hearing pinampoi jaka namar ngiru ngidon ka hak baniada kini personam jingi live ho prayen ke bla sakran jak mentah kita personam jongki barang bagi dei kita kidong persyak jing mentoi kidong persyak sarkar ngaong ya kini ke stakeholders ke statam ya kitu ki babun ke max majority ki khamsat kini ke live ho prayen namar ki I kalawai ke persyatir jongki khon ke jongki bat kane ka khobor ke basya sarkar banginom alat ya kita public hearing nyau singi ai por sarkar ba kadai banle ye ka muda lani ka urban affairs department nyausi kadai ban pensange lani kadai ban ajuba halor kania ka city ka bangi pha halor ka jing persyak jing laparat ye kata nginya ko kai ka pa penong sukhia ingi namta kani bingin persyak na kaliang kasang ngi bidai bat kani ka project ng government ka ba kila propose mata ka landfill po nong hali kawai ka long community habangi layo isai ya ka ka bala dap jia bat ka bangila dap ngat kini senam men ha ka atu sau tarik dong ni penai bala dap ngidang wan banjurep ya kamatan habangin pet ya kita ki project angin pet ya kita ki ba ka government kali shwa hapo kamatan tingila alap shibun tli ki jingtuna habi dei bat kitu ki bar khan ki jabo ki jaban ki lalong kumba ong landfill kamat lasu pendap be hang tu kamdan kata separation jom kita ki nyut ki niar kumba ka labu daka municipal board menta kendan kenre ha ka jingjurep chungi hang tu singi ngilap bawat ye kini ki injection nata ki dawai ki ki lasu thea tu bi ti habi dei kani lada ka government ko ong ba kindan kinu ki ara ki set up ya ka dono project kapan kapan la ban upgrade ya kini ki jaka the nyut ne ban upgrade ya kita ki ya kinu ki jaka ki ba ki dumping zone ban ong no tada la ban upgrade ya kum kita beli keseng kan dan ya kanu ka jingkhang persya eta handai kai ka bangila WE kalau ka sampel ka bala WE ka bala syai kedar hi ka marten haba dan ya nomor cibun tli ki project jong government ngan itu fila la kita kinong elam ni kita kinong song hang ni sekretariat ki di start ban thau cibun tli ki jing mentoi ki bang yo na kini kinyot kini yang ni tu ipi pipet haki be ki jala pi ki bun hakum hapo Telangana fitep ngan itu ipi kapan mi hadu kumba katno khat khandai metric ton khat khandai metric ton ka energy waste to energy converting kadang kata project tungki bikisna nangta kadang kani ka kai ni ka kadang kani ka project tungki ro ka ki ai kani ka refuel derived fuel ya kata ro kila ban convert nangta sibun bi ki jingtuna ngilap ban kani gidan ki machine gidan ki project ki bang government kala sat up ti tamba kimla ban penrekam katkum kata teknologi ke pertamai dia balai ka penong bayang bangingin khang long bayong isalia
jo la sai kanong halilo kanong kalmat kemartan namar kan itu fi wat tu dawai baki berat mana kan ni na po health department no ani tu fi kamdan kan no tak sistem ni kata karukom ban berat kita dawai kat kum kata ka app kata ka waste management app ani tu fi namar habo pi berat kinu fi dispose ni dawai kata dan habo pra ladi po nyau lani pra tali kistab swaba pen berat jalan fel ya dawai pihak ban le pun jat ki ban penyap du dawai ban terlihat ban pendui ka buar ban vacuum ban le hei kenang tu dawai penum dan ka efek sakoi ngan itu ipi habangi layu isai baka martan kadon hang tua kati ka serum ka de ka wa ka bris ti sepua yam nong ipi telada kai berok hai ka bami nang tu kalong ka bi sudah kemat kanan kai ka bama ka bi de ka yam setia kibun ki brio ki baba mi ki dok kha nang tu kibun ki brio ki bayar jengi ki bayar som ki bayar sak ang tu rasai kan mi ki tingpang ni balong harukam la ban poi sedu ki skin cancer ki ikai namar beleng ni tu fi kai ka jabuk ka jaban ka bawan nang tai ha ka jengi kendu jungi ro ya ki brio ki badai ban pai ha ka martan atu sengi ro ki ong ba na kaliang hi jong kani ka waste management ngan hang ni hapo jelang jungi kampat dalong ka ba biang ka bopet hadu ka tata tamar kum ka filter blabu hang tu ro ngani tu fi kampat long 100% nani banda penkuat sisa yang kata ka ne kata jabo ka bami nang dua kenang ba pila ban discharge no ki berkhait ini di balong ki balong kata ya kalawai ba kecai bendiu jong ila sai amar kum ba pila i jakai bunta jong kecai bendiu jungi menta ki ladang red ki ladang sedat naman la ki liang pi pai ki border pi pai kinu ka jingdu jungi ki jakai lalong di spot kilometer ane tu ifi ti habai dei berkani ladang landfill silang fill dengan kalawai berkecak bendrio berjongi ke benang kangi nang roi nang parki kat benang mixi nang kiu population kan bu ka jing ya kecak bendrio hi bai dei pi bro